kamu orang he yau kunjok ye benain biang rem tok gosuk ke Kashmir artikel 370 yibajia the penduk ke sarkar India ka kat ni deman ke Union Territory yau kelam politics the biang kular gi ba wei benain wei kendau wam tip de henry ton kso chwa ye ni wem ke district council wei hejoi for tipi wah muslim de one kini amendment yang ke 6 schedule bukan muda orang ni benar one ke amendment yang ke 6 schedule UM ke direct funding jadi senong kita ilek bicini mu yo senong kita te yai te wo yum pho biang yum pho ngadang ong to la di ye than ki terai pun yo chai ni khian ini khian cái gì the pass cái assembly ILP the pass cái assembly wo pun sia ya ke tin khasi cái h wa garo cái h schedule yang constitution da pha de jing chit hem ki pai ba kan kisi jantia de e ki jing kercha ne ki party yo luti wa chwa ke election MLA one ki chai ni wo ong ki de pun yo gi te yo fikat kamu tip kami ke amendment em ba aku committee aji set ka kamu tip to de jan dep ki rai pan biang ki ke views on kat em kat ni district council nga tharai chi sin de dep ki te man de poi ka cabinet ke tu de poi hi ka parliament aji to waktu pra 12A hak ketua dep penduk ika dekat state government tengai kete wan emu dah live into detail yang kini ko tip to kete kap kamu OMP to wa committee poi ka final yi yang ka yang kat tu kan ni ki view yang ki district council ko wan rai kini